Ljudi, danas ćemo snimati koje ja sve igrice imam. I na laptopu i na sve. A kao što možete da vidite, ja imam Windows 10. Imam na njemu Five Nights at Freddy's 1. Onda ne šta tu. Ali svakako dobra je. Onda što imam na svoj 4? Imam Grand Theft Auto GTA 5, vidite, Little Big Planet 3, onda ovu igricu, Tomb Raider, naravno, onda The Order, ovo smo cijelu igricu prešli, i naravno naša omiljena igrica Minecraft. Da, imam još igrica, sad ćete da vidite. Kao što je FIFA 16, vidite, FIFA 16, onda NBA i onda Drive Club. Vidite ovog dinosaura se spala moja pilica. Stvari usta. Dobro, i imam Triceratopsa. Da, i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. Pozdravlja vas ovaj mali majmunčić. Piše David. I čao!